Poštovanje, nalazimo se u dvorani RTT-a Zagreba, a s nama je izazivač za FNC titulu u welter kategoriji Ivica Teror Trušček. Evo Ivica, što reći, tvoj gotovo 90 profesionalni meč, točnije ako idemo točno, tu je bio 87. odnosno 6. A mislim da 6, tu negdje. Što možeš reći o toj dvojici, kako se osjećaš, jer evo, da se ne lažemo, neko ima manje treninga u odnosu na tvoje meče. A da, evo, prošlo je dok trepneš dva put, prošlo je 20 godina u kavezu, 86. čini mi se borba bude ova, a onak slično ko ljudi kad su već stariji pa ono ne vjeruju da imaju toliko godina, tako ja ne vjerujem da imam toliko mečeva, niti godina. Da. Evo, u ovaj meč ulaziš sa 4 pobjede u nizu, 5 ako gledamo bare knuckle, uključujući reći si teške protivnike poput Christian Ekerlina i Dominika Šobera. Imaš osjećaj da ljudi još nisu svjesni u kakvoj se ti formi nalaže, koliko je to poduhvat u tim godinama nanizati takva imena? Pa mislim, to može znati jedino taj čovjek koji bi bio u mojim godinama pa da prolazi te treninge koje ja prolazim sa dečkima u pola mojih godina. Normalno da je puno teže, puno više treba da se oporavim, puno duže mi treba da uđem u formu i više moram raditi da ostanem u formi. Sad se to sve je poklopilo i živim tu u Zagrebu i mislim da sam ovako mogao od početka karijere da bi bilo bitno drugačije, ali bolje ikad nego nikad i sad se vide nekakvi rezultati tog rada. Evo čisto da dočaramo neku činjenicu, kad si ti zapravo započinjao svoju profesionalnu MMA karijeru, FNC u prvog welter kategoriji Kamil Kraska-Prački bio dijete. Da, mislim da je rekao da ima 10 godina je imao, znači dok sam ja prvi put ušao u kavez na profesionalnu borbu. Tako da, on je u biti cijeli svoj život od malena mogao gledati kako se razvija taj sport, a dok sam ja bio jedan od tih pionira, recimo. U jednom od recentnih medijskih istupa rekao si da ti je svaka borba Božji dar. Je li to znak tog nekakvog svojevrsnog unutarnjeg mira, ali jednostavno smatraš da se karijera bliži tom krajnje velikom pogledu? Pa i jedno i drugo zapravo, znači nemoguće je trajati za uvijek. Ja sam čovjek ko normalno od krvi i mesa i na meni se bude nešto potrgalo trajno i dovoljno kritično i ozbiljno da ne mogu nastaviti se boriti. A to naravno može biti bilo kad, čak ne nužno niti na borbi, može biti na treningu. Ima puno dobrih dečki, ima puno talentiranih ljudi koji su zbog raznih ozljeda morali se prestati boriti, prestati natjecati, prestati sudjelovati u ovom sportu, tako da i ja znam da bilo koji dan može biti zadnji. A to je slično možda kak ljudi, kak stare, pa onda postaju svjesni svoje smrtnosti, tak i ja. Ako niš drugo, barem onda postajem svjestan ovoga smrtnosti u kavezu, ako već ne i ove. Da se dotaknemo izazova koji je ispred tebe, riječ je o sjajnom Poljaku, Kamilu Krasku, koji sam pokazao kao jako nemilostan u FNC-ovom kavezu. Što možeš reći o njemu kao čovjek s toliko iskustva? Što ga čini tako posebno opasnom i gdje vidiš svoje najveće šanse? Pa evo, bio je ovdje na treningu, na sparingu i tjedan dana su bili Poljaci, među njima i FNC prvak, znači malo me podsjeća i na mene, ovak je van kaveza, van borbi je ovak izuzetno pristojan i simpatičan dečko, tu smo se malo šalili, zezali, ozbiljno pristupa treningu, ali dok se zatvore vrata kaveza, onda tu često puta ti ne pomaže ni trening, ni niš drugo, nego takav kakav jesi, to se onda vidi. A on je pokazao to u svim borbama koje su mu išle lagano, pokazuje da je nemilosrdan, ova zadnja koja mu nije išla lagano i pokazuje da ne odustaje bez obzira kakve batine, štete i udarce primio, tako da možemo se diviti svi kakvog prvaka FNC ima. Mnogi čitatelje zanima od kuda ti zapravo vučeš tu energiju i želju za borenje mojih godina. To se vidi, to zapravo ne zvuči kao neki kliše, nego se vidi u tvojom izlasku prema kavezu, u tvojoj posvećenosti. Kada pričamo sa tvojim kolegama iz kluba, sve ističu koliki si radnik u ovih godinama, da ti ništa nije teško. Evo, koja je tvoja neka krajnja motivacija koja te gura u ovoj godini? Pa možda to nije neka, ne znam, veliko bogatstvo ideja koje mene zanimaju, nego baš suprotno.
mene to je jedina stvar koja me ovako u životu van obitelji i tih nekakvih osnovnih ljudskih potreba, ovo je jedina stvar koja me zanima i u kojoj hoću sudjelovati. Mene ne zanimaju puno ni auti, ni društvo, ni nogomet, apsolutno ništa drugo osim ovog sporta me ne zanima, tako da onda ja imam 100% s te energije nekakve usmjerene samo na ovo. Ne možemo ne spomenuti tvoj trenutni pripremni kamp koji se odvija tu ATT u Zagreb. Znamo da je to jedan od glavnih sparing partnera zadnjih godina, Tomislav Gegančić, a evo uz njega tko ti je najveći oslonac u tim pripremama? Pa Tomi je tu s menom, zajedno smo od kad je došao ovdje. On, Mlata, kum Luka, se vratio iz Islanda, biti ovdje, puno promijenio stvari na bolje u klubu. To su mi nekakvi najbliži moji ljudi u dvorani. Ivan Sičaja isto. Tako da to je nekakav moj uzak krug ljudi, ne samo zapravo u dvorani, nego i u životu općenito. Nemam puno bliskih prijatelja, većina su iz MMA. Evo već kad smo se dotakli konkretnih imena iz tvoje sadašnjosti, prirodno da se malo osvrnemo na tvoju prošlost. Evo ti si dijelio ring sa imenima poput Islama Makačeva, Benović Sanginija, Majtbeka Taisumova, Abusa Magomedova i ako upravimo još neke legende, to je zasigurno Roberto Soldić i takva imena. Tko je čovjek koji si ti naučio najviše, odnosno da ti je ostao najviše u pamćenju, a da si dijelio kao s njim i zašto? Pa evo recimo, mogu bi reći za Islama, to sam ušao meč tjedan dana prije borbe sam prihvatio, znači nisam ja tad znao da je on toliko dobar i da bude, mislim da je pound for pound kao najbolji borac na svijetu. To nisam znao, ali znači bez pravog treninga, bez prave pripreme sam došao u Sankt Petersburg i odradio skoro pa pune 3 runde protiv najboljeg borca na svijetu danas. Znači ništa nema garantirano, koliko god bio spreman može ispasti loše, koliko god bio nespreman može ispasti dobro. Osim tih nekakvih tehničkih stvari i tih nekakvih mudrolija, taj dečko je izuzetno pristojan Islam i mislim da to ima direktne veze sa njegovim uspjehom. On kad mene vidi sa strane negdje da stojim obično sam ili tako, on dođe prvi i pozdravi, svjetska je zvijezda, a mislim da je uspješan baš zbog toga, zbog nekakve te normalnosti, ljudskosti i skromnosti, pa mislim da bi i trebaš biti takav da bi mogao postići nekakav takav uspjeh. Jedan od svojih intervjua za Fight Sites i otprilike čini se pre godinu dana rekao da ideš meč po meč, izazov po izazov. Sigurno je da je nezahvalno govoriti o nekim izazovima poslije kraske, ali u slučaju da osvojiš pojas i postaneš FCC-ov prvak, kako bih htio da taj end game tvoje karijere izgleda? Pa mislim da ako bi tražio način kako da izađem iz ovog sporta, onda bi to definitivno bilo neke gadne batine. A ako bi osvojio ovaj pojas, onda bi sigurno si i zapečatio takvu sudbinu, jer u kategoriji imamo stvarno svjetske klase boraca i jedan od njih me bude prebio na mrtvo ime prije ili kasnije. Znači, ako bi uzeli u obzir tu tvoju borilačku lokaciju i to da ne bježi od otvorene borbe, znači ti ne maštaš o nekom mirnom jakanju sutra. Ma ne bi onda nikad došao taj sutan, da kad bi ja pobjeđivao ne bi mi bilo kraja, onda moralo se bude na silu mi zatvoriti vrata ovoga. Da. Evo znači, kako smo spominjali cijeli tok tvoje karijere kroz ovaj kratki razgovor, znači ti sloviš za borca koji ima reputaciju koja nikada nije bila protiv. Misliš li da ti to upravo dugoročno koštalo većeg imena, u krajnjem slučaju i većeg uspjeha? Da si pametnije išao kroz karijere? Pa svakako, ne bi nikad da sam ja mogao sam, ne znam, da sam mogao sam sebi reći da je važnije pobijediti nego boriti se, a nisam, meni je bilo važnije boriti se nego pobijediti, to bi napravio.
Nikad ne bi trebalo nikad prihvaćati borbe za koje misli da su veće šanse da izgubi nego pobjedi. To možda u tom trenutku se čini sve jedno, jedna borba više ili manje, ali 20 takvih onda to više nikak nije isto i ne izgleda ozbiljno to na papiru ako vidiš da je čovjek izgubio 20 ili 30 puta. Tako da moglo je to sigurno biti bolje i pametnije i financijski isplativije, ali meni to nije bio prioritet. Jednom kad se desi to jahanje u sutra, kako sam spomenuo, vidiš sebe u borilačkim dvoranama da prenošiš znanje mlađe generacije? Pa nije me to prije nikad baš puno privlačilo, ali možda je to jedini način da ostanem u toj jedinoj stvari koja me zanima. Tako da sve, čim to dolazi bliže, taj sutarni kraj, da tim mi realnije izgleda to da živim ovaj sport i na neki drugi način, a ne direktno u kavezu, nego na neki način van kaveza. Evo za kraj, što bi mogao poručiti Fight Site čitateljima i gledateljima kameru? Hvala svima na podršci za FNC i MMA sport općenito.